Učenici i profesori Mješovite srednje škole Tuzla jučer su organizirali jednu interesantnu modnu reviju. Dašak te revije donijeli su i nama u studio. O ovoj reviji, ali i ostalim aktivnostima koje se realiziraju u okviru projekta Za naše bolje sutra spojimo ruke. U nastavku razgovaramo sa direktoricom škole Isetom Miljkanović i Sumelom Tahirović i Fatimom Hajdarević, učenicima Mješovite srednje škole. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i vama. Evo, profesorice, da nam za početak kažete o kakvom je zapravo projektu riječ i modna revija je dakle samo jedan segment projekta koji sam spomenula. Tako je. Kao što vidite, naziv Spojimo ruke za naše bolje sutra i nagovještava ono čime se projekat bavi. Učenici Mješovite srednje škole na konkurs Fondacije Tuzlanske zajednice su se javili sa jednim projektom ovoga naziva s ciljem da pomognu shvatanju mlade populacije o potrebama starije populacije, odnosno treće životne dobi. Iz tih razloga mi smo zajedno učenici, profesori, Fondacija Tuzlanske zajednice i ustanova Dom penzionera napravili jednu finu priču koja se proteže kroz 7 različitih projekata, od kojega je jučerašnji jedan 5. i nadam se da ćemo do kraja napraviti jednu finu priču, završiti sa ovim projektom. Evo jedna od učenica ne kaže, ali kako ste došli na ideju organiziranja upravo ovakve jedne modne revije? Ja nisam otkrila koji je njen naziv, pa to možete i vi učiniti. Pa ovako, što se tiče ove revije, sam naziv je Twiggy, to jeste djevojka, koja je obilježila to vrijeme. To je prvi top model koji je obilježio te 60. godine. I po uzoru na nju jeste li radili modele, kako ste dolazili do ideja za modele? Učenici 3. i 4. razreda zajedno su timski sklopili 10 modela koje smo uradili i predstavili na jučerašnjoj reviji. Kako je bilo jučer na reviji? Bilo je super. Pokazali smo ono što znamo i ono što je naše. Tako da vraćamo se polako u 60. Direktorice, vi ste u suštini predstavili modele učenici tekstilnog smjera. Vjerujem da ste dali značajan doprinos realizaciji ove ideje. Svakako, škola uvijek daje doprinose kad treba pokazati vještine, stručnost i znanje učenika. Mi samo ovim nismo htjeli da radimo reviju kao reviju, nego da upravo pokažemo što učenici naše škole mogu postići, što znaju postići. Ono što jeste specifično jeste da pokažemo da moda se vraća, moda se mijenja i savremena moda uvijek prati trendove nečega što će u buduće biti. Tako i ovaj period 60. godina naših generacija dakle pokazuje i vrstu materijala i način šminkanja i način odjevanja u tom jednom periodu, a mi smo htjeli da to bude period 60. godina iz tih razloga upravo što smo u goste pozvali i penzionere Doma penzionera, štićenike Doma penzionera i na taj način njima pokazali ono kako je bilo u njihovo vrijeme. Dakle, vratili te naše starije osobe u mladost. Evo, kako ste vi dolazili do inspiracije, gdje ste pronalazili modele, gdje ste pronalazili inspiraciju za modele koje ćemo predstaviti i ovoga jutra? Pa to je bilo u sklopu dogovora, hajde da nešto uradimo, nešto drugačije, nešto novo, nešto što se baš i ne viđa svaki dan, tako da smo zajedničkim radom to sve i uspjelo stvariti u rekordnom roku. Evo, gdje ste pronalazili inspiraciju za modele koje ćemo predstaviti ovoga jutra? Pa našli smo to tako što smo se vratili period 60. jer znamo da se to sad polako se vraća nama. Uz profesorcu smo tako pomogli neke modele odabrati. Evo, ovoga jutra ćemo predstaviti neke od tih modela. Evo, ja ću zamoliti prvu djevojku da nam se pridruži ovdje u našem studiju, pa da evo jedna od vas kaže o kakvom se zapravo modelu radi. Pa koristili smo prirodne materijale, samom formom haljina i modela i tufnica vratili smo se u period 60. Tako bi najlakše pokazali ono što smo htjeli dobiti.
Evo, direktorice, ovo su nekako materijali, ja vidim ovu haljinu, mogla bi je ja obući na jutarnji program. To je nešto što je nosivo i u današnje vrijeme. Tako je. Uvijek je sadašnjost proistekla iz prošlosti. I sadašnjost će biti neka budućnost. Prema tome i na ovaj način, i kroz odjeću, i kroz bilo koje druge oblike stvaralaštva mladih, mi se uvijek, evo, ideje tražimo u starijim burdama, na internetu, gledajući filmove 60-ih godina i tako dalje. Znači i ovi učenici su na taj način tražili ideje i ove forme, znači i sadašnjost i prošlost se prožimaju u nečemu što se ponavlja, ali stalno osavremenjuje. Moda je takva. Evo, nastavljamo mi da se bavimo modom, zamolit ćemo i drugog modela da nam se pridruži ovdje na sceni našeg jutarnjeg programa. Evo, šta zapravo predstavlja ova haljina? Haljina koju nosi Ajla. Ovo je haljina koja je klasična, koja se danas može i šiti i kupiti u radnjama. Jako je jednostavna, od prirodnih materijala, je krojena i ugodna za nošenje. Evo, zamolit ćemo mi još i trećeg modela da nam se pridruži ovdje na sceni. Ovo je nešto što je, direktorice, karakteristično za vrijeme 60-ih godina i ovo je nešto što je zapravo krasilo žene i nekako je tu ta prava elegancija koja možda možemo reći danas nedostaje. Tako je. To je, dakle, haljina punoga kruga, haljina bubi kragni, jednostavnih materijala koja na ženi ističe ono što je lijepo, a mi u modi želimo da sakrijemo ono što nije najbolje. Dakle, ovo je haljina i stil koja pokazuje savršenstvo žene, znači ističući struk, ističući ono što je lijepo, punoga kruga, jednostavnih, ugodnih materijala, jednostavne kombinacije boja. Evo, imamo mi u našem jutarnjem programu jednog muškog modela. Evo, zamolit ću ga da nam se pridruži ovdje na sceni, da nam kažete nešto o modelu koji on nosi. Pa mi smo radili prije toga mušku konfekciju, trenutno sada radimo, tako da su ovo muške hlače koje smo mi isto tako radili i predstavili na Ahmedu. Evo, ja se zahvaljujem njima što su nam se pridružili, uljepšali naš studio. Da nam još samo, direktorice, kažete nešto više o ovom projektu Za naše bolje sutra. Dakle, penzioneri su jučer, odnosno štićenici za penzionera su bili jučer. Samo kako je s njima bilo, dakle, na ovoj reviji? Prije svega desi vas jedno izuzetno zadovoljstvo, jedna velika empatija prema tim ljudima, prvenstveno iz razloga što svako od nas ima ili starije roditelje ili djeda i nenu, a naravno i te osobe koje su došle, vratile su se, prije svega njihov osjećaj što su došli u školu bio je jako ugodan. Bili su sretni što imaju nekoga koji je spreman da sa njima prije svega razgovara, da se druži. Prenosili su nam svoju poeziju, pričali su nam o sebi, pričali su o svome školovanju. Dakle, jedan divan osjećaj koji mi svaki put imamo kad odimo kod njih. Da vam kažem, prije ovoga smo imali, recimo, naši ljekari naše škole su održali radionicu zdrave ishrane, pa su im učenici i profesori pripremali pripravke zdrave ishrane, čajeve, sokove i tako dalje. Imali smo druženje u smislu njegovanja tijela, jer naša kozmetička tehnička škola, odnosno učenici su njegovali tijelo, šminkali naše sugrađane. Pred 8. mart su učenici frizerske i kozmetičke struke pripremili i gospođe, a boga mi i gospodu, pripremili za 8. mart. Tako da je ova revija bila jedna cijelina koja je pokazala njihovo vrijeme, period njihove mladosti, njihovoga života. U toku jučerašnje
jučerašnjeg, da kažemo, performansa. Nije se desila samo revija. Desile su se i muzičke note Beatlesa, tog perioda koji je muzički osmišljen, kaubojskog stila, kao što ovdje imamo plesa, ča-ča-ča, plesao se ča-ča-ča i tako dalje. Dakle, sve je to bila jedna zaokružena cjelina, ne baš potpuno, zaokružit ćemo im jednim lijepim druženjem na kraju školske godine sa penzionerima. Evo, za kraj ovog gostovanja da nam vi kažete kako ste vi doživjeli ove 60. godine, šta je evo za vama posebno interesantno iz tog vremena? Pa meni taj period nekako bliži nego današnja moda, današnji stilovi, zato što dosta elegancije, dosta nečeg lijepog ima u tome u čem se ja pronalazim. Naravno, također ja isto. I tako bi voljela da sam u 60-ima, a ne danas. Jer je... A kada je muzika u pitanju, evo kako vam se čini ta muzika iz 60? Muzika je puno bolja nego naša danas, barem za meni. Evo, neka bude to staro retro in, pa da evo i vi osvanete ovako lijepim modelima i da evo svoje znanje prenosite i dalje, pa možda i nekom penzioneru nešto da sašijete, da evo i oni osjeti taj dašak 60-ih u svojim godinama sada. Upravo tako, hvala vama na pozivu, a mi smo upravo i penzionerima koji su bili kod nas stavili se na raspolaganje. Zaista, u bilo kom momentu da mogu posjetiti našu školu, da nas mogu pozvati ako ne mogu posjetiti našu školu, da tu mogu dobiti frizuru, odjevni predmet koji im treba uraditi, šminku i na kraju krajeva družiti se. Dakle, da se zapravo osjećaju lijepo, a to i jeste najljepši osjećaj, da se osjećamo lijepo i izvana, a i da se lijepo osjećamo iznutra. Vama hvala na gostovanju i želim vam puno uspjeha u realizaciji daljih aktivnosti vezanih za ovaj projekat, jer je zaista riječ o interesantnom projektu. Hvala lijepo.